Rodio sam se na selu, naučio sam živjeti i volim ovo što radim, tako da mi selo predstavlja zadovoljstvo, život na selu. Životne stvari, a zabavne. Šta je sad zabavno? Sam si svoj gazda. Znači, odlučuješ o radnom vremenu, o milion nekih mogućnosti. To uvijek postoji. Da li je krava, da li tele, da li pas, priraste srcu. Pa nemam omiljenu kravu, imam kjera. Porodica je najveći doprinos ovog posla. Znači, djeca, familija, porodica, to nam je osnova. Pa u prijevodu ponosan sam na sve, ali najviše na proizvodnju mlijeka. Evropska unija nam je pomogla u projektu, u investiciji, u nabavki mehanizacije, gdje nam je olakšalo fizički posao i dobili smo dosta na vremenu, gdje to radimo dosta brže i efikasnije. Ja mislim Ja mislim da mogu, samo treba to da se donese do njih, da oni vide da se od toga može živjeti i napredovati, da je to budućnost. Pa ja je vidim na jednom stepenu više i nadam se da će to moji momci nastaviti raditi dalje, a mi ćemo im biti svakako potpora.